بون سلام ربي ذي في الاول اقرا ذاكي بوزكان ريون مكان ذاكي يثاكش تاع كره يخدم مثل بالعيد يخدم تفلاح نبغى نسقسي ذا شو يخدم كيني يتفلح ثاكيني ادي يستفهم يعني لوبجيكتيف ينس هاي الزلوك في الاول مرحبا بكم ذاكي الخماكي نويسين دونك ذاكي سي اون بوتيت بيبينيير تمشطاح جي فابريكي اون سير موا ميم de 12 mètres sur 8. Donc, je طوح les plantes ornementales. Remarque déjà au Sénégal un peu de culture maraîchère et potagère, des plantes de tomates, des plantes de courgettes, de melons, etc. Donc, sur la phase de la production de fleurs ornementales. لقيت ورا ما فريمون تسمى شي طوح اي خدمه ذاك قريه ريش جيكنا كيما نختار لي زوي دانت سي دي بتيت فلور دو ديكوراسيون انويل سيغ يعني لي كابوسين سيغ ثاكيني لا زينيا سي اون تري بيل فلور ديرنيير كي دوموندي اون فا دير سيغ دي بيتونيا هنيد سي دي بتي زاربور دو ديكوراسيون فوالا لي زويي كي مرة كيف ذاكي ثورا غاد نوغا لو بوتي كاري كي خدم هكا ذاكيني جو لي اميناجي سبيسيالمون بور سا جي كولتيفي ذاك سوجيكين مرة اي نخدمو كي لي بوينا خدماتي ذاكيني pour voir un peu les cultures hors sol et en sol. Voilà. Donc ذاكي خدمو شي طوح جيكنا كي لي زينيا لي زويي فوالا ذاكي براتيكمون لا ميم شوز ذاكي جي ديفيرسيفيي شي طوح راني كاين نظن un peu la sauge, un peu le cochia, un peu le pourpier. Voilà. Vegi c'est à pour l'instant. Vegi, on des plaquettes, ce qu'on appelle les plaques alvéolées, qui sont les semis. La plante, dans du terreau fabriqué. D'une fois que c'est à se repiquer dans un autre support, j'ai cultivé un peu le potager, non, c'est ce que la courgette, un peu de légumes, la courgette, le madnous, qui est demandé d'ailleurs, l'arboriculture, mais zéro saudra. Donc je demande une fois que je vais démarrer. بون هي ثورة استفهم لا غدا شي تخمض كي ثورة غادينا ذا شو يعني لوبجيكتيف فينا كي ما تخدمناش تاكيني شو الفايدة يعني دونك كي لوبجيكتيف Donc la petite expérience à Guinée que j'ai menée à Kathora, c'est une expérience, elle va me servir à Zert, qui a le projet non, et que je compte finaliser et faire, c'est de créer une pépinière mixte, donc horticole, c'est-à-dire la production d'arbres, fruitiers et d'ornements, plus les cultures aguimarans. Donc le but c'est d'aider la région à se développer. Voilà. Voilà, ça.